Akenya no meguthii nambere kugumirwo ni ihinda iritu. Thogora mweru wa maguta ugitanywo gutambia garama kuri indo ingi iria ni cia mahuthiro ma o muthenya. Ari rita ria mbere mweri muhituku thogora wa maguta wambatirire kinyagia makiria ma ciringi 200. Rita ya beturu ikiendio ciringi 211.64. Rita ya ndithuru ikiendio ciringi 201 na rita ya maguta ma TAWA ikiendio ciringi 202.13. Thiini wa thogora mweru uria waniriirwo ni ruhonge rwa KURAMATA wendia wa maguta umuthi, rita ya beturu yambatirite na ciringi 5.72, rita ya ndithuru ikiambatira na ciringi 4.48 na rita ya maguta ma TAWA ikiambatira na ciringi 2.45. On our computation, the pump prices were set to rise for super from 211 shillings and 64 cents to 220 shillings and 43 cents. This is an increase of 8.79 shillings for super PMS. For diesel, from 200 shillings and 99 cents to 217 shillings and 11 cents. Riu thogora mweru wa maguta inyuiro-ini kwambiriria thaa thita cia utuku wa umuthi ni ciringi 217.36 hari rita ya beturu, ciringi 205.48 hari rita ya ndithuru na ciringi 204.58 hari rita ya maguta ma TAWA. Kindu kia mbere nginya ona ndereba maguta maranyo kuma guthi gukuri maguta arakunda gwakinya gwakora ndena kindu arona ndereba ari ngona thiringi 150 wake no kuri we hasora wa gukundi ndarabota kuthukuma na bikibiki yake tondu na ndarabota gwikira maguta. Hindi ya gikaro na andiki a mohoro, Minister wa mahinya David Chirchir atariria ati thirikari kuhitukira igoti riria riunganagio kuma kuri indo ngurani irithondekagwo kuhitukira maguta ni ihotete guthairira Akenya kuona thogora wa umuthi ungiuma iguru makiria. We'll put in a stabilization from PDL, the stabilization fund, some 1.77 billion to support diesel predominantly because that is the economic driver. Diesel runs our matatu industry, diesel runs our tractors, diesel runs the industry. Consult as a regulator our parent ministry. We also consulted the National Treasury, and this is a conversation, as Waziri has said, I believe we did get cabinet guidance yesterday on the same. Ona kuhanoro ugwo Chirchir akiruta mukana kuri Akenya ati thogora wa maguta waya kuongerereka makiria ya o matuko meguka. Kama tutasimama imara sisi sote tuungane kama wanazimio, hii serikali itaangamiza wananchi. Wangapi wamekubali? Thogora uyu utanyitwo gucenjia mathogora ma indo ngurani cia mahuthiro ma micii. Akenya aria twaranirie nao magithie na mbere gukaya kumana na garama ya iguru ya muturire. Marore bururi wothe ati ni mararira ata condition ya kuga atiriri to maguta nginya ngaruguna mathira mothe ako ni sukari cio uthondeketwo na maguta ugu ni uhutiti na njira nene na ni maguta magia goro no guo indo icio na cikugia. Ruhonge rwa EPRA ruthurimaga thogora wa maguta tariki 14 o mweri. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa.